Meli duren kesukawati yendot keren rao manten ring Parwati konveksi. Om Swastiastu Semeton Bali Cenik kelih dua bajang yening mekayu nang keren jegek bagus yening lakar tangkil kepura jegek bagus yening lakar rau kundangan jegek bagus yening lakar mekarya yening edot jegek bagus ngiring rau ring Parwati konveksi menjual pakaian adat Bali Anda songket saput udang lan sane tiosan ida dane sing perlu sengsaya indek kualitas jek pasti terjamin Meli duren kesukawati yendot keren rau manten ring Parwati konveksi. Parwati Konveksi Collection menjual pakaian adat Bali seperti endek, songket, sutra alam, sutra mastuli, saput, udeng, dan segala jenis batik. Parwati Konveksi juga menerima pesanan seragam PKK, seragam wisuda, dan seragam kantoran. Kami juga melayani grosir dan eceran. Ayo manjakan kebutuhan busana Anda bersama Parwati Konveksi, Jalan Nangka Selatan, Gang Cendrawasih, nomor 29 Denpasar. Nomor handphone 081 237 61751 atau 081 999 064 751. Parwati Konveksi, pelayanan dan mutu terbaik adalah tujuan utama kami. Saja tuh menjual pakaian adat Bali Anda songket saput udang lan sane tiosan ida dane sing perlu sengsaya indek kualitas jek pasti terjamin